tayari mwongeye kwirirwa. Tayari nko mubibona twageze mu matunda. Ino niyo channel yanjye Fabien Farmer. Farmer rero ntago ari amatungo gusa no guhinga bibamo. Ngiye kubereka amatunda kundu ahagaze ameze, ari kwera urabibona, ari hafi rwose yaje. Urabibona hano kwitunda riba rimeze neza. Hano ni kwa Farmer. Mbo abakeneye rero ko nzabigisha ukuntu wahinga amatunda akera muri ubu buryo murabibona, mwambwira rwose ngabereka ukuntu amatunda ahingwa. Urabibona rwose, murabibona, urabona rwose ko rino tunda ntacyo warirenganya kabisa. Abakeneye kumenya rero uko amatunda ategurwa, uko ahingwa, mubona amatunda rwose arimo no gushya. Hano ntabwo nataha ndaritunda, murimo murabibona, ariko abakeneye kumenya ukuntu amatunda yitabwaho, ukuntu ahingwa, mwambwira bose ngazabategurira video ibereka ukuntu amatunda tuyahinga. Tayari siga comment uvuga ati dutegurire, utwereke, utwigishe, nabyo nzayibakorera. Ndagutindira rero mushyashya hano ngwibutsa gukora subscribe, ubundi ugasiga na comment y'icyo nzagufasha. Komeza mugire n'ibihe byiza. Bye bye.